Mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Hora Slyvestre ibyaha bitatu ari byo kwica, guhindura amazina no gukoresha impapuro mpimbano. Ubushinjacyaha bwagarutse cyane ku cyaha cy'ubwicanyi aho bumushinja kwica bigambiriye Uwase Isimbi Shaloom. Urukiko rwabwiwe n'ubushinjacyaha ko ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu ahagana mu masaha ya saa moya y'umugoroba Hora yishe Uwase Isimbi Shaloom amuteye icyuma mu gatuza akanamukegeta ijosi. Icyaha cy'ubwicanyi ubushinjacyaha bwagaragaje ko gihanwa n'ingingo y'140 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Ku bindi byaha ushinjwa uri mu kigero cy'imyaka 30 akurikiranyweho harimo guhindura amazina mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri ubu bagaragaza indangamuntu ye yitwa Hora Slyvestre. Ababyeyi be bagaragaza ko bamwisaga Hora Slyvestre. Izina ngo yaje guhindura ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu 2012 ubwo yafataga ikarita ndangamuntu. Ibi binatuma akurikiranwaho ikindi cyaha cya gatatu cyo kwihesha impapuro zitangwa n'ubuyobozi akoresheje uburiganya cyangwa gukoresha impapuro mpimbano. Hora Slyvestre yazanywe muri Stade ya Kigali aho yaburanishijwe imbere y'abaturage bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3. Yari yambaye tiriningi y'ubururu ifite imirongo y'umweru ku ruhande n'agakoti k'umweru. Bakimara gusoma ibyaha byose aregwa n'ubushinjacyaha, umubyeyi ubyara Uwase Isimbi Shaloom, mama we yahise aturikararira hagati mu bantu. Amarira yagaragaraga mu maso y'ababyeyi benshi nubwo batinye kugaragaza amarangamutima yabo mu rukiko nk'uko bari babibujijwe. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo kugaragaza ibimenyetso ku byaha burega Slyvestre. Uretse kuba yaremeye ibyaha aregwa, bagaragaje n'uburyo yacuze umugambi wo kwica Bera akagura icyuma ku isoko rya Nyamirambo yaje guhisha mu murima w'umuturanyi wabo Igifungo ubwo yahungaga amaze ngo gukora ayo mahano. Hanagaragajwe kandi raporo ya muganga igaragaza ko Bera yishwe atewe icyuma. Icyaha Hora Slyvestre yavuze ko atarazi ni icyaha cyo guhindura amazina. Umva uko yasubije bamubajije niba yemera ko yishe Bera abigambiriye. Icyaha cy'ubwicanyi nyine nagitewe n'uwo mujinya nari nakuye mu rugo kare banyirukana ko nicyo cyabiteye. Gusa mu kwiregura kwe yagaragaje ko abari mu rugo bagakwiye kubazwa uruhare rwabo mu gukumira ubugizi bwa nabi yakoze. Icyo nakurikizaho ko nakoze icyaha ariko bari abantu narabagaye kuko iyo baza kuba bari mu rugo bose ndi mu rugo tutari ku gasozi ubwo se bari he kuki baba baranangiriye nanjye sinkora ibyo ngibyo. Hari huzuyemo abasore bangahe 5 bose bakoraga iki ko nta ruhare babigizemo. Nubwo bari babujijwe kugaragaza amarangamutima yabo mu rukiko, abaturage bahise basakuza. Mutoza dukorekera iburanisha dutuje. Aya magambo ya Slyvestre ubushinjacyaha bwahise amatakira ngoyi anasesereza umuryango wabuze umwana, busaba Hora kwemera cyangwa agahakana ibyo aregwa, ibindi akabiharira ubushinjacyaha. Uru rubanza rwamaze hagati y'iminota 35 na 40 rwarangiye ubushinjacyaha bushingiye ku ngingo ya 83 ya 84 n'iya 68 z'igitabo cy'amategeko ahana bamusabiye ibihano. Ibyaha akurikiranyweho ari impurirane mboneza byaha. Ubushinjacyaha bamusabiye guhanishwa igifungo kirushije ibindi gukomera aricyo cya Burundu. Ubushinjacyaha burasaba ko yakwamburwa mu buryo buhoraho uburenganzira bwose afite mu gihugu. Ubushinjacyaha bukaba busaba yuko urukiko rwategeka ko kiriya cyuma cyakoreshejwe muri bwa bwicanyi cyanyagwa. Nubwo Hora Slyvestre yasabye imbabazi abanyarwanda akaba nemera ibyaha aregwa, ubushinjacyaha bukaba bwasabye ko atazagabanyirizwa igihano kuko icyaha cy'ubwicanyi akurikiranyweho ari ndengakamere akaba yaragikoze kigambiriye. Pierre MAZIMPAKA, Radio Salus, i Kigali.